Virtual wak mawuno neno waneno dutu kitia dek tutwale la Kwek TV kachel kitar paluo mano wan wabino botu kakany kun wakelo botu lok mapat mano ke kumalo ma Uganda kakany no lok mukene mano guru kom community mamegwa wan kinero matin watika lok maper tek kun kinero dwe piera dek me dwe ma ngwen mano tien loke watika lor dwe man ma ngwen no dong kilok maper tek pian kimero nyang achulo ke kwene gen gitiga cher kwene gu o kwene ko bidi kidong ngo matiga time wekenene wat mabe manene gen tin wambi neno la bomba lo karo ye wa aya kamaleng panelist magitie neno full la mera tiachel ko bidi wang screen erkoni gwak de benya ben makarka kenyo fo total Lady Grace kibena ki malo mera po moderator mamekwa majui dorwa ma an amera po in total doctor for dugo ana po total mor dano ngi matke widiwa yes ka amer bena po ma tek total la dit Paul klama ki tam mege ma beno katekere muteki la bon lokilum mi doge na ben loko la bon lor an po ma tek Paul klama Poy kadang man dano matie ingom rakakany ingara kama pebo tutual man la dit Fred ngom kwe ma en kagumbe no chuchake chiwa be kop nye odong officially meluong ne ni komruat ki kome poy tutual la dit Fred apoy tutual di ben apoy dano dichu poy Lutua kit matir kere botu lok mamekwa kinero matini tie en ka kenyo neno wan choli watika wat mubetini watika mula watika kama watika chara watika nganya keja watika watini ken wat mekwa si uye we an akel mera Fred kakany we an ayo taking lead discussion enini kakone panelist mukene gibe bieno kachel me gamu lok manotie lupe ki lok makikelo kamaleng Brother Jolly apoy tutual di ben apoy rakdano dichu miu dojo malupe ki lok mapiere tek matin wano gore ka loko ne kany Fred rad microphone ma miki gwaxe actually kawa wajo ni wapenda di ben ele yes donc atiga winyi lang donc miu it one tij madit migamo la peny madon ma pol kare wan wapenye actually ki kwene actually machalo kaga an pamir na share history mi migration ki kiti ma wano bino wacha obedo kere ingom kama tin wano tiye ma wego wano luonge ni actually kuntena no watino ki district saboro eni aye ikopiny watie ki gulu unywala amoro nywala noya kadari noya
ki gulu gunywalo umoro ki kumalo watiki kitgum kama kitgum unywalo lamo kitgum unywalo pade kitgum unywala gago man duju wenka ine ribo binu gena boro ikiena bene dare wano kit mi don lobo ki mero ruom mi kitgum town udugu municipality kay binu gulu ki mero ruom mi gulu municipality udugu gulu city don wego kumalo mi Uganda tutwale lobo pacholi wano tie ki city achiel ki wati ki municipality achiel ki don wati don ki districts aboro man duju wen konyo wa mi neno kit mi wot machalo kaka mi tiara nyim don actually machalo kaka amir wachi ni gamento bero very unfair about what pien ka yini chere neno way back in the 80s way la chuli ki biha the population census mabe ki tim ki chero ki timu gin mo kene ki tiro beko welwa biha wa mafuru timme chochok en magadi bario ki piera rio wi angwen en mafuru kara en fut kitiga beko wela chula biha awajo ne kitiga beko ne pien actually pretty contented actually pigu yeng i census makitimo ene ngoyo dano maduong jo maduong piki o bodgi ci wego pol kare welwa ki biha gen ma piki biha ya chula ye dit pa size mi ngom pa chuli mamono kero i kilometers en wajo ni ngom pa chuli tie kilometer squares pierari rio wi aboro kimia bit ki pierari wi ario ichawa ni bik e kom wela chuli malupe ki census mafuru karakarni waju ni wela chuli wen tie milionario ali mia chel ki piera dek wi achel ki mia ngwen ki piera ngwen wi ario menu bik pe kwan mafut ki kwano ci chokeni don wego ka wano neno wela chuli matie makibego ni tie waneno chaji ngom ma chuli tikere unomiyo yetwana waga ni wano tie ki ngom mamoja chut wano tiki ngom kama pi mamane ni nok pien ka yini chero i bot jirani mamekwa ka cheri lao ino pi makiluoni swam dagu duong kwanyo ngom madire lao kay bino ya chuli pino dagu mo mapat ki toji mabeno ngwejo wati chiu chero donyo umago naire ka ini bino ikitwa kitingom mamekwa tikere inoni wano tigi godi makiene uchot ka yini chera ikitgum ino got mogo chala goro ka aki ya goro mi chere got mo kede no kiene uchot wano tie ki bua maurumo wako duju ya chuli mamero no wego wano kero madit mikot wan bene watigi kudu madon mapol kare wano chui iye la bolle toji uchake ki ya chuli iwi got keyo ibad got keyo aye toji uchake ki iye kamol chero kwange chere lao ka chere pi madit menu gumma wan machala chuli watikere kai chero bot jirani wa ya jumani ino ya jumani ngome oberu got kiken don wego ka yini dugu chene ya chuli pu oberu no gin mayot achuru beru ki kero mi pu achuru beru ki kero mi nongo lim machulo litiano igankwan
minongo lim makelo lonyo iching dano owega chuli machalo kaka unogien go jing unogien gi tek kendo mapira tek loyo uno kiti ma wana chuli wan kwo kede the social setting pa chuli achuli wai kit bun mamegi ikit jimi magen gitiyo kede kao dugi lo mi chopo kuru achuli kwanyo jimi ma chuchoki kwogi la bole achuli kwanyo put upuru bedo yat mapitui kene upuru bedo yat magituyo kachiel machalo dano mugure upuru bedo yat maka ini ton poro dugi kum la wore achuli kwanyo put achuli tiyo ko put ikit miripo dano mauno pino gitie kachiel inge bal mano time eto put eno ni bene ka ini neno from the other angle inoni chumpi kita chuli unokwo kere chuli kwo kachiel owego wa tikit charo lok mogo ma chuli bolo atek kilwak lagara yil ki wedi unoti gin mano achuli no timo kuno gidokchen ikum ngo magen gitiyo kere achuli bene ikip mamegi unogitino kinonyo mingom maka ini chere bua inogi na chama la bole bot wa coach kay chere bua ino barotie baro me nono i ochi ton kay kwinyo baro menum chammi enno achuli uno ka ini chere ka bedo mukenne ino lonyo mogo chalo fomogi matunda mauno kichare kona kam dinini uno matunda mapiki pira ini chu kelela ni kudiko chi bini donyo kot ne woro kili chi choko muromi chi ngweje chero ka chatune menu no kitina achuli no ket kere achuli no gendo dua pieni ngetgi letie pieni ngom mamegi letie achuli be pidwaro le ata achuli ba dwaro le mapige le maka ini telu mi achuli dwaro le mo kene ma cho ke kana ye chamo piemno daktiri manok tige wayne eni man pachoy chala yeragi winyu mugo ka ini neno winyu chalo winyu madon ma wano tikere kin pin ma beri tim chala weno achuli ka ne godano win chamo ka achuli ne ga yueri wa meno pacho yueri pige yili era yueri tidi ka donge ki ribwen nen ter dugulamo man be nyogok kit wor mana achuli no tino kede nyo wor ma uno mege wa gen gi miu kicho tijime egoni duju uno defining one machala achuli uno wego wan wadong ma watek wego ka yini dok cheni statistic en matie ke kwanyo ki kiti magamento bero ka kwano dano chi binu ichibi koma chuli makom karani kuni nena nge chi no ne gaps dong tie pien lim achuli no gino ikom cham magen gi pero machalo pamma achuli no pero pamma chuli wun jomo kene tie ma wunu benefiting ki pamma chama ni pama pe ya chuli pien la rachuin mono cha wachune ni pama konye pe chuke pe pikelu chente eto pama no kelu chente ga chuli chuli gankwan achuli mukenu berga pieto ta uno kelu chente ya chuli uchulo le tiene gankwan mukene gidi professors eto ichawan di Mario egoni dujuwen pede ya chuli pien jimi machalo chai uno dak peki piri ya chuli no ki pirro tutwale Western Uganda so ikin cash crop ma Uganda no logo pierre malon achuri no tikario magen no gi pirro tutwal da ko konyo gi udiro gi
ki achuri no tino ki food crop ma kaki pero chiki gwogo mukene tie kanyo kare malach la bulla chuli ka pero kono chi toro kono kun pe wano pene bolo kono dero o kono ka ini bolo dero kirma ka chen beru tek pe wano pene manyuri kech unopino porno bora chuli achuri no pero kabi ma ini gwogo pe kare malach kech no pe ya chuli achuli pero bel achuli pero la pena achuli pero kwei cham makati gang miyo in kero kirika keju porro kirika cheng tek kirika kotek una achuli tiki yo mawego dano beru ki kero cham menu kiti no wano watino kede ichawa ni wano kikwene kwei cham ego ni duchu ma ana beru ka kwano neni ichana chulo logo udugu cham mi achara from food crops to cash crop owego kiritin ke porre I achuli tayo dero pienni awara mono bino ki wel dak miro miyo chene go choro achuli tayo dero wege bet ki chente kono ki punyo dana punya kit mitit ki chente pien chente tigi kit chien moy ko maka ini mago ichako tamo kit chugi tammo mai tugi beki timo neo wego yot to twal ki ngat boni mi mako million apa ichawa ni tiketo ne wen maka ipenyo ni itimo ke ngo la gamo bi wacha yene utiyo mabe mada eto po bi tito gin ma yano timo kere itam mamega nero mamega tie bit of financial literacy ma tika lacking ya chuli wego tin kirika chuli no jemme ci charro wen achuli pichero kanenu dit pa pego mamege achuli pichero ka prioritizing pego mamege ni ma chel chente ene be chere school fees ma rio be chere lok mi yoro kum ma dek be bin lok mi be berwa achuli pichero itam wego kirika eno charro jemme ne monyo chamu kene gin mawo no ti priority ma charo kwan dugu dong ma kiki mano dong la chul dano pe achuli icham mabe mana achuli gichamu kare cha made chawani do dugu gina chara o wego watiki goro madir kumwa ikine tituo nero ya achuli goyo wa jomuteki wa jomadon wa wobe wa nyira walitino pien ka ini woro ichere paju pachuli makum karni kamukene inu nina chelo lu dano belo wa utienu ki bogo kabi ki karu ka ki borro kede we olo diri cho inempe chamo kene inina rio pati mukene tie chamo ki chel we gor ma mekwa milwen ikom tuo mabine komwa udugu dit mada gorne udugu dit pien mo champe komwa wa cher dong ka chamu gin mau no be wan pe wacham o wego ka ini binu paju ini no chweyo mukaru lajo dugu duong tutwali ya chuli chamu kene ini penyene dane mono gi chweyo wen kuman pingo dok chiene lifestyle ma mekwa igin mawano chamu kiti mawano chamu kede gin mukene mai chawani bur ko ma mekwa ena ye kiti ma chuli tika tich ki ngom ma meggi chulu bere kem achulu a ki kem kiti ki chwalo gi kede ena ki duogo gi kede ya chwe kala dira chel mimony madong pa mero wacho nyie neno cha kitek wich wajo ni program pagamente duju mapi beru ka chwalo ne kumaro mi Uganda 1% pierario unyo makaro chere kit mi rocho kwa padano i achuli
under program magiluni psychosocial support. It is annoying. Pien pio beru kumeno matwal. Wego kirika beri ni kichoro dano kiduoko dano chako kenne eto keru pa dano ma DN mitiyo tich eni keru ne pe. Kawano wajo ni wacheri walok diet pa ngom mai ya chuli matie kilometer squares ali piera rio wi aboro kimia biti piera rio wi ario wadua ko acres chi noni achuli ngom mai ya chuli tie in excess of 7 million acres. 7 million acres kadong wawaje ni wapok ki population mai chawa ni dong tikanyi. Chi noni odo ngara chele ya chuli tuero beru ki ngom madipe piti below acres adek. Pien dit pa population wa yan. Ento kirika beti ni mantie watiki jeme mukene ma onor ko ma megwa. Kirika jomo kene chero ka radio ni ya chuli me we need to fight the mindset and we need to push for a mindset change. Kid mi rocho wi wa wek watama ti tamme mego beru be ento mero kite mot weko man be weko ana wajo gil ma pi yomo idano ni yor total ka chuli mi riyo i gin mo ki ken ma gen gu winyo la bon tamo pire ci dongi kok la chien wano beru ki tima nyama tiga time watim futiga time ya chuli ino gamente kati anda program madit poko kurigwana ka chuli yes dano mero peto gwana kurigwana ki kele duma pa ori ya chuli chaka duma pa chien project makume mutoko ichane ki kelu lok me peto mwanyi ya chuli. I want to hone my words. Ni achuli chanu fane lok me peto mwanyi. Achuli ko mak breko. Pien level madano weng tika meto cheriye ka peto mwanyi ni. An yung bot an, I am trying to think loud. Tika bor kuona. Ma chel, achuli be ungeni, mwanyi is highly labor intensive. Mwanyi miru dano madami tiyo tich. Ma chuli pe kere. Piana chuli repe level me repeti la pen tutwa. Wanjo muke nega wamiru lutij. Watiar wagamu ke lao nyo watiar bora lu. Kagi bieno ka tije poro. Kaya choye le tiana chuli mi bieno ka tichi. Mete kaya chole o mafut pe tiyo tich. Kada kwe po bi tiyo tich abe. Pibe be keli ye wi. Udugulo mone. Kaya keli ye wi. Kira chole eno. Donc weko program mu binu en me peto mwanyi ni. It sounds good. Era churi ko mak break. Mwanyi ana mero gere owning my words. I'm repeating this. Ni mwanyi pidon ya churi ka weng. Pidon. Kabira chen ma arangiri mwanyi pe pete ye. Ena ya tiak. Pien level ma tiak liet kere. Kung hunu neno hunu la bol eni, kangat mo o yatiak will bear me witness. Wuri yatiak pibe neno la wiwi yatiak. Pingo. Liru mai yatiak. La wiwi yutiako don o kamo la wiwi yutuo. Team watika pushing down wing. Almost every house only ya chuli tika tiara kapieto mwanyi. Kadiri chuka poro. Achuli kiki nega kikubi furu mwanyi wing. Kago be dama tek anachuri ka chako da team ki be da for 5 years da mo ne make da manu ki pe ka teacher ya churi donye ye wati don kila bol maduong mutime kan karmo ki bino da no pet moringa cheniti ye mada achulo per moringa ingenga mo bino ka wil moringa pere achulo pet nim ki pero nim ngamo bino ka wil nim Tim achuli kitika wachini ki pet mwanyi.
Atamni kirika wano jolo program me pieto mwanye ni ba. Kay tiki ngom ekaza pa. Kong pi fu ga pieto mwanye ekaza beach. Ke piet eka chele ken. Pien pu bi kwanyo chan kiti madaro tika timo katamo nene. Pien achuli pitamo ngo materu in kanongo profit money. The cost of production pay I vocabulary pa actually. Where we actually jenye ni la pu peto la pu goma goma. Actually no chero. Chente malik. Chente malik mana actually no chero spending. Actually ingeye no aves mabe PO wa nuchu pa chente ma eno spending. Actually keru miliona chel kapeta nyugi. Actually kwanya nyugi chara nyugi no alimia dep. Si actually fu dok kon wajo ni la pu peto la pu goma goma. Awe mada actually robe wajo ni la pu to. Pien to me kai ini keru miliona chel eri no alimia dep ke ne to mara raj mo madon konya bepe. So tiji mukene be wachak neno ne from another land. Well aramiro wachini amiro honing statement na ilokum kofi. Ni kirika chulu bichere ye achuli kong uchiet momot. Piki kwe uchiet momot. Agenda padano mocha utamone ni kong nunki on kofi o tutwali ya chuli ni wantu wange agenda ne. Pien jomucha ko pushing pe pieto mwaji ya chuli ubero pubera chuli. Pien mana ti loko gen ma ana ngeyo. Achuri do winyo chi do ngufu ane yecha lo luango ma fane wi chak. Chika chaka liat chi do waogi. Chiki to. Ene tien. Kong nguru nero ni wanjo moka ene gudu kanyi furuwa chako nongo kot fu nena rio angeche. Ene furuwa chako nongo ye kot. Personally an fut paton wa pool. Joma duong fut piko ton wa pool. Pool me ya chuli magiton e duma beach. Petime. Anyugi wori di town gulukan wori ti adwa pa bo ti aratiak bibi no anyugi mo madong oi chong dano kar cha wano dugu ki gangkwan ka doya anyugi mano yini donye kina anyugi mukene dong pinen chana anyugi mukene fuki tika peta anyugi mukene furi timateno mukene be fut peke pero. So mere wa kept at the back of our mind look me climate change in pien obi yelowa life example depend the gulu kanyi kai ini wejo mi chero igulu primary before get pa gulu primary ti gang pa de late abondi odia jopa abondi odia gen go pero coffee mwanye gen go pero biro ma o dogyo ti go fencing o mwanye cha amero ichero ruk marai we ke nen pien kicheng ene mwanyo tuo mo madong konye bepe. Chia biro ni pe megi kikena yo tuo. Ana miero ni wachet slow kila bol ni ana neno jimi maduong ma chulu fuangane iye. No saf kahar cha obino ni ke guwak gweno. Achuri weng tiga guwak gweno. O ka moma wachuke pe chuka gweno pe. Kada ke no pala wori volo e mer. Ya ko ndaka mood megini ndiriga mega yote daka mini. Mero karo ki mege ki pet guana kamera ti bino ka wilo guana wil guano poroma piwile kuntena I kojuano tiki factory mi guana program pagamento mi oker ki diocese of northern Uganda the Catholic diocese mi promoting peto guana I actually bu ero jime eni weng ki temo chichuke pere. We need to be careful. Don't give no kene ma ana mero ni akel. Ena ye. Ka kero ma mekwa. Ma bene report me census wajo ni pasen makaru piera beach. Pa wil dano ma Uganda. Litino matino ma mwaga gipi oa para por. Don't ka future pa wana chuli ti ching litino. You hear ke loka big man.
ni ma achiel lok mi yoro kom oyega chulio. You will bear me witness. Ani cha ne village mamega wora yoti loyo ke mwaka piera boru ya ngwen ena yoti loyo tika mokene ma ini o in a village ino ngatu ti loyo mwaka pi o piera bero pien lok mi yoro kom udugu a problem ya chuli dano tika to manu mwaka gi puteno level mi chero kateki mi o mwaka piera boru wie piera ngwen mi achiel ya chuli is diminishing. And it is a threat to me. And it's a threat to Acholi. Nika don't want people what wear quo, me o mara piera boro piera when me a chill. Chidong machalo kara. Nem chalo. One to wear ruin yoga ruina ki wilobo. Read meanwhile i Acholi ka inichero i odian. You will be amazed. Down to the annual. And to read me todo be him okay odian. Then after every few minutes look at tino ka kwanyu dano mano kuono ruin. Inone accident ka rokin penyo pien le tino ma wano tamo ni gen luleyu geno donye yub mi boda mwechu boda mi no chente eru le tino mweje speed mo makao porro ituno kineno me chill coffee. Le tino donye lok mi mato kon matu jai ko ma dano maro ne pi ko mo ma wano nyang wa kiti ki yobo gikere so en matu ko enu ki jai ni ichani ukelo goro bor wana chuli don wego chawa mukene ka wano tika neno future pa chuli ti wego wano kelo man ni nem chalo jimi mukene tikitimi ya chuli akaka pien koma inu bero ka chato ne ya chuli koma gen pe marro wano luwe ni lok mi kon ichane kon eguni wen odugo pien wano wajo ni kon peki peki ka vere ichane joni uno tuero mi fiko koni ichupa kichoi kome ni alcohol content 40% ento mi loko loka di daine ni nem talo pe bero 40% nem talo karo. Well, look, me your kom is a problem now. Jululitiano matiano, where dirigu duglu leyu, manogi kuope mahamalachi, ubi beru pere ya chuli. Manyura nyimpa chuli pe. Kitwa kono machara chuli tinining. Menu nambar yo. Machel tela pe ya chuli. Tela ma pe ya chuli ni ti two-sided. Bali bene aki bod wando bol kui, balo kene aki bod joma wa yerogi. Kibor wando bol kui watamane kadong in ki ye inde miyo kui ki ngat mone ci diri bedo chak cholo ne ino ku diku no la tela chu no dano pon compound ne mo keno kelo lok mi tuo mo keno kelo lok mi school fees mo keno bienu ki lok mi nyom mo keno bienu lok mi poro mo keno bienu ki lok mi ngo la tela enu ni o mo kero ni tumo ero lo tela wo bene mi aka chwalo duona chuli gen gi chwalo duon ma meggi ki miri ma meggi gen gi chobu miri ma meggi pe miri pa chuli o wego yot to twal ki gen min loko pati chawa mo ki gen lo tela wa piene ni dong drom mone mi tela donyi kumgi gene ni dong giti dong ka keto kina chuli gene gen dong giti don land brokers kirga tin war wenyu ngomwa ko ti kum lo tela kirga tin war wenyu le tieno wa mukene ko ti kum lo tela kirga tin jemi mukene tie mabeo bin e ching le tiena chuli lo tela da gakeo the recent report kichwalo kodi mi apoka ya mor cha lo tela mi NRM gitika teach ki advantage enoni we gi winning primaries gene gitika poko jeme goni ke jogi gini no pino kelo yirgi ga so kiti jeme ti mekere we go tela ya chuli chamu kene lemu chwindano look ma dek actually uye middlemen ne kwogi yini ngweji de guli chawani inen nga agi mati street ka chat
Achuli do ruenyo kiye. Achuli chero puru kao kwanyo jimene duju the middlemen nongi bino ki chente kagi waju wel ka chuli waju ni abi chuli o chot chi tiyo jimi pa chuli o weng la wu ana dogo ki ngara chel I senta la chu birwe rubayo kele kuona la chu ono kelu avocado guti achel kao onyo bod la mego mo la chu ono tika chato avocado abi chel chilling aliba chel eto la mego ni tika chato avocado nyiga chel aliba chel ugamo chene mamege chene we obera lipiaru wa pitch ento la mego eni obi no chok wa I ali miario chi actually furwaje ni la pu peto la pu goma we need to change that mindset take food the middlemen ena yegen gi taking a lead chi wanu ruwen lok ma ngwen madong ario ma gikine ena yeni kerwa ikit me mare ikit me ripe ikit me note ya chuli kerwa eno pe nyoma uno be okubwa ka wek wano don achiel wa wot ka achiel nyo pa chuli choto no ichana chuli aki ode kalu dukana achuli la wore cherka wel dukana la loka cherka wel dukana muhimi cherka wel dukana Eritrean pemio support boromine eto idunya nkule aki ode cherka wel boromine indi cherka wel bot gike kengi achuli pe kigine non don wego chamo kene kitwa kero mamekwa tiro duga piny madugo pa kero wa pinyi o yogo wao dugo pa kero wa pinyi o wego wa dugo nyap madong konyo wa do dugo peyo donc kilo ane lok magiki ena ye gichira pa chuli pe gichira ni pere ko ngunu nen ngoma titi me guli chawani ikin le tieno magien go aw ki FDC ci go donye NRM gitika chero ka lwenye kum ngat mado riye pate macharo to duong openly through speaker yin yo mone magineno no bekelo achuli ka obogo lok kwiri ni tap debate careful tegenena achuli tika boko lok kwiru ma ko chimichie no ti ma ko duoni don eonik kichwala kama gen kichwala ye kanongo yueka kori yueka mone yueka pala lone ena ya chuli chero kanongo ne yueka manego dano yueka matika neko paju nia achero bot free en gina eno bera ka watine en ya te tamana wajo gopa winki iri yimne tamoni tiga lok pachuli kateto kiti be achuli luankere kateto ngoma right ma gamento timi ya chuli we ka chuli guchak tam positively kitiyo ke bene kitero diri inde dugu target we ke chani jomo kene ndongu umugweno pien berikindano bero dugu tek pien ko ni kato ki loke moni ki me mari pien no re dugu dong la moro achuli chero goyo plan no ka goyo plan mega terka executing achuri tuche social media tini ka choke mamek wadong wa mogo ni wang madolie be fut piko chero ka moni ba owego stupidly ni cha ana wajo ni kali tieno wane genge wajo ni gitemo lwenki wo ngayo gi dongi chero de ye don ka lwen statement eno be go go igi kid lwenya ngoma jondi chero ka lwenyi iye madong imbe kelu ndoke dongo kama lengi dano do teno pit gidong idiga por cher kana lwen mon ma yin ti cher ka lwen yi we ko jima ko man katika timme kelu koy kum dano donc ka kone ana to yu mega ye we gatet kama chuli tika cher ye ameru chako from the negative angle achuri tika cher katum pien ti statistics mukene ma wano ti don kere gulo kan ma be mwana mukaroni
che temo random testing e gulu regional referral hospital paletiano ma che chwadogi the sickle cell. I don't have the report at hand, but report ma wano no ayeni pasen makaru piera bir paletiano ma che pimo gine wengi tiki sickle cell. Chiamo che ne che tracing e no pity trace mo che ken genetical trace mo che ken through lo nyorogi mano twero leading into sickle cell. Level me cancer chiano mette mo ya chuli madong pelare. Chok every day wati iko dano matika toki cancer. Dano tika ko ki cancer madong konye bepe. Hepatitis B uti dano. PN kuri ko ma wan ko lok mi mato kongi lok mi tim mukene mapitiyu. Kidong tuo mukene mapapat. Malaria gi uti dano. Owe fura wajo ni actually tika chero katum unless something otime. On a positive note, actually tika temo yele mi ile malu. Ile monini kongdong wano yele wati wunu. Owe nero program mungu mi pero mwanyi yu binu. Actually tika reye kitamni nentale ni mahari yo adere kidong gibi chaka vesting gino chente madon. Lek pachuli don. Ma lek eno ni kauno ki boosting ono konya chuli. Kamo kene ma inin ichero ye tutwa le charo. Ino dano tiga forming groups dano chako teach. Kuri teach ma chon ma ono ki pura waki. Dano tiga dori iye weko meti gi kero wegi ao ki furu nuchu eka tu furu eka za dega ngwem. Pian macharo group katien ki oi porpa di ben ki bino ki tiro eka za ngwem bicho. Giti ruwot kumeno. That is very positive don patuli. Ilok me kwan kono. Miri patuli ti kwan. Rocho paju bino ki program mabe. Mi temo supporting le tiano makero gi pere. Wek gu kwan. That is very positive. Good direction. Ento. Wel kwan ya chuli dong par. Kwan money ma private schools ma chelo dominating o. Karja wano kwane government schools, wunjo mokeno kwane government school, karo wuno pen, ichero makere kwano, umeto chero woko. Ichane private school, machel weleti la mal, and gisetting, la bole anamiru naming school eni. Popol, the second matila liane. Popol letiano makwano sinatiru dugu kere pen. Wek latiano donye gankwan no pchudo minimum alibnia boro. Latien senior 4, senior 6. Latien chulu minimum million achel. Kawek latien odonyi gankwan. Kirige chere bak dogi ni ujone utimi wakija umiacha biera rio. Ibi maro lep. Ana maro lep. Ni huo kadong en mega mi kochu binu. Chibi atuge wache wingak enu na weni. Ka skuli ni ini kelu milanyo wana chuli. Chiwek wano nge. As a parent, atika wachini anati bo. Latien endi ti gankwan uchkwano senior 1 to senior 4 achwaro ki alimia bor alimia rio miaka biara chel na duga chulo ni akere church very fast achwaro ni chekwa piyeni la tiano don. It's disappointing and ruere ti la tiana chuli atawni be wa lock kitwano handling kere certain situations. Otherwise jemenepe be social behaviors paletiano raju. The cultural norms and values uruenyoho uwerotin machala chuli watie wilaro laro eni mera ne kilawa mada en wek wa a wa jing wa chung ana poyo uno. Afoy to Alfred afoy loki ilok ma ejo ma pol dano ngeni guwinyo ma ini loko kidong wan ben watam ni pier tek ini loko madonge pian wa mir wa gudong manana ken ki ye ye na wa pian an beran ti paje kaka ini sino je mo ken ti ma ananeno
malupe ki jim muken ma Fred wajo ki gwak ma muken dong pilo kom tawa en pedo gurugi lutua loka pet mwanye man yen ma Fred okata kere ana abi kero gi manan nakadeda me chiel yen ma weho an bena chunya por chale chunyi Fred ila ka pet mwanye ni kirika beti an bena tila mema me por mwanye kamoni lok tiga man pingo warur wiwa loka por mwanye erpa watiga loka por bien ma chama ma wano bi kwa ne del ngarmo pe ka lokone dana wen tio mera donge wa mwanye pa ngeo ko en mwanye ni ebo be beru kwon ma ine be mieno nyobe en pa de ka imbi liero dana dong pe tiga lokom wako chan ya wen dong kombe por mwanye ichi bichel wen pole ana mar winyo radio awinyu no ron wa kile wich ero kada kile wich tutwal awinyu ke pa ka jomo ke nong tika cher radio ka jenye kon gi waje ni gin dong gilo lonyo mada ko bir gin gitika pur mwanye gin dong peko gi peka de loboni si ana ngene kirwa la lonyo ke kome ye chori manaka pemo put wajo dong ni ene lonyo mada ila pu mwanye ma put bene pur gwa kanyo ma ka chela rio ke ken den kubiri ini tika jenye wa irwame enoni ana winyu ki wu tutwal gwako chame ini ka tamni ka wan pa walog ye mabe chi chao kene wel an bena char di ben ini a chako tam mugo ni loka mwanyi ni tio mir gira chelu miru kel keja ye actually ka peke gwake piane ka dong dano rur wiga we mwanyi Fred waje mabe kon bena ter maleng ni loka mwanyi ini balo tua miru chien ke kome ber mir lutich kilo ngwa chuli chien wa pe fudi bakoni ni chakero lutich lok me yupo mwanye kero miru bet kere doy ne ko timni ni kier ko ka kon kama miete ne ke ki kado tiyo chien no ki chi tien lok ne dong pe ira mo pa ngar mo me bini por inti chien do miru ti ini komiti cha mwanye ni kide gur ko mo ga ti cha mwanye dong ini bino cha me pur cham chawadi kirwa mone ma i charo ni ibi pur chawadi chataw ni kirika en wa kerlo kamwanye ni ini chalo gien ma pera tek tutwal wa wego jemi mukene ma cheng juini beno betie kada amero lokom jem mugo chalo kori gwana gi magi berga pokone i ngoma chuli ado pu gwana Fredo lo ya maduong ana mero miyo mero ka angole mukene lokom gwana ni an kigo maber pe begi kelo kori ne bara kori ni ti ye magi kelo kere kikelo mot mano non kare me kero gwana ngom karo onyobe cha ke kikelo motwo kidong ma de kori ni in kikelo kori mano bere cha kene pe kori gwana mati mamiyo cha kene wan jo kene ma watamo be gino kene watamo wa mano ngitika kelo wa ini nong dwe aria ga de kan pedong kori megwa yang ma gwana rio atani eno no kori ne beni kidong watamo wa gwak no kidio achel mariam kori ma wano no wati kere ka kain kidong ena dak rio pu enong no yo yote no kitimo ni nin ki kero nga ye an tamo la kori ga egno si atamo no kong ki gwak ki kori puana ta jemi mugo ma wan po nyang tere ko mirkani ana chera peny achuri kong manong tiki kori nga madong pol kori weng bede winyi da wila ko chere wil ki kwene kono i wilo ki kwene ka wilo kori dong tiyo liwe kori eni go karni ning mekwa yang no wagwak te gena i dero mukene no wagwako i wang nak i chiel
kori wano gwako kori yo mapol makori ne bene inino tot bene pe chubu no bene ka ini piro beru kom kori ki kome kidong lok me gara amira white man gar madong kubir kele ma fredo termo kene cha loke accident en ka madong gitiga ywane le ene balo tuwa lok pa accident enni un o kwany kare o chero ICU gana OPD outpatients department ini bicher bino report mo ke ken mapino accident gana ngo piri ene kono nga boda loke ini ti matek mo aya ka dong be I cha kwere ne mako no police bo don ye ki cherke no ben kirwa in nge mabe ngat ma uporo muno ret mano marokan ngwet rem ne no pat si ka ini chere no I ariat no ngwet pin pat en gina cheli so ti kenyo manyor excitement mogo ruam mapapat tika yelo bulu ruam malamal mabulu tika ngwet ki piri gitiki lemoni to twala ka chalo mege na bore gitiki lemoni magi wet itelo ipipiri itelo Barwen you get the Ben or doctor. Otia wenya? Ati winyi warwenye di Ben on them gonna now dropping on network. I hope you will be good not together. Definitely. Agamo nyongare mo ati man. Work on a gamma knock now panic a bit of posting. Okay da. Now we at the look ma Fred watching him on pachama you ain't any. We pa John Liam to watch the wapad we man no where ni la weno du chien na yero mo chan dek mo tanyo we a chi ka yeri la weno du chien a yero mo ka don ke ju tanyo ba a yeri chan ki come do ke du mon me chamo ke de be a yeri lam ya ento ya kin me der ma churi no dir chalo chekwa cheka yeri ngon o do sa fin talan ma tie je ma gwam nyu kom ka no nyu do o ruen nyu dong neno kidong lok ma da ala ker ma aberka kalwood ni twal pien kar me lo ken wa uno como yo ma da dong ni wan nung lo ken nung je me do be dong mulil to twan eto gyu no poti me pien lo ken me ne lubu nga ma tela kadong penelu si dong un me dong do down dong yeah ki dok lok mo ke le ma pat e lo ken lo mania we mi ka ni kon kwene kai ni a ki a chuli si dong no dong in la bal dong monum gin mo ke lok ma right ma da ma o do right to le kar pa min kai na chuli no de ba lo dong neno o me de ke pe o gir kar pa min o me de ke si dong ana joru to twal yo mero to pagini kede bed wa mero bedi ilobo donc pichum bi we bi pierre mere atamo mero o yubu
check chalo kid me ma roj pa to get ne we obi dicho wa ka je mi po ti chalo nyom gamati e we bi gwang jo penana wa and no what to get you do awa mo mi be tiana wa ti you com roj pa ni tie lo mo ba je ma da ma ka chalo lo mo chalo by laws ki dong lo mo chalo ru ko mo karo ni ho miro check par ru di be no be tie mo keto guri we what chung ka pe no tiga yenye the ben do go Yes, I do got fire. okay I will get you look am no in that doing renyo okay Apoya, otima kija ni chim mogo da no ber ka tok ti o yelo network ma mega ka kany. Atamani en medolo doklok ma no Fred o loki komgi ma ene Jimmy ma wan watika wori man peho ma wan watika wori ka wi upo kar mo wabi waju man bene i yamu ka kany man no ber don gwak chok ma kada beach abichiel ni nyogwa karachi abero ma en utime ki igulu sita ka kany ma muyini ma no gen gubinu yub me promotion me chat to kan kikelo dano do kelo wigi chigo wani jal wunu tega char kan le ini botwa tega mi mu ken men no dano tega marne ni promotion kwa wunu mare ka we kwa chak willu kan le enini muyino to kwer kit kwe mo mala dada ti yongela chen ki ker muyini kamo chek ma muyini o chero o chi maro kon enoni ite chik ma dong dwak o ker kika kenye cha enoni muyini tek maro kon tuki kok chit kok mo ma pe tuku chile enoni pen weko wa penyu wani eno kero ngono kon enoni ma dong tek mar cho tuki kok wan kok irom machal menu ti umir ke gwake ki jema duong matiga biemo komala me Uganda kaka enini dong bene ki jema duong kiriwa jemu kene mano inino kichoyo kinoni kichoyo ni for northern Uganda only product son kene tie maka kekene wana chuli po maro kwan chio mio kadong kichwalo jemu kene mano tiu kere la boneno ti products mokene ma kichwalo ineno no bino kichoyeni for northern Uganda only mano chao kene werodong wacher kachako penyuwa ni pingo pa northern Uganda keken mane ini jema tiga time an gera ka no la korigena kama enoni iguma be fut pa chomi ye chochoke yang ger chana bichomi kom nyiga chela rio mo waloro lokom tela mano gar benetido ye makobide kawuno neno Father Eric uma o lago nying lo tela wa mukeno don kobide ki luo gi ne acham munya ma an yang chan abiloko loke ini bene pepe bo twal bene fut ka duwe gwak o achiel chino karmanak ka o karo karmanak twal ma ana wayo jone lutua an pa mir ini dak pa mir ni umir ana bella nevi eto gin ana neno dak bedo neno mati clear twal en lutera wale in ki kore longa gine in ko bir don gin luak no chalo gin go betray gin no bien lok ma chingwi tam ma gin go ber ka piko ne widano ma chingwi dano do ngi kere ko bido o kar mo ma gin ko ber gite ka cher ka tim en mingi enom ma gin yaw no gin gi chay dak ben gi lokole ma reji yet twali ko mi don gin go cherie luak te ke ji komgi aya joma kumiri gin gite ka cher ne don gite cher bot gini yang chan gaya guber no lumon ma tek ma guber katimu umiyo kirwa pata chal NRM no po ber katima be ka ber ma chal men si ko ber gen no ngite ka cher ki tuan force mo ma pe to Johnny
Gino bitime yongela chen Johnny Wengo be chair independent pien go be por primary man ngo matika time pien pata gi kuja gi ki ange dong kama gen go ake ye dong dok ke ko man jeme gene wun weng fudong tika time a ket ma di ben wajo sidong alega ni kore madano do chaungi o ke lo nebe ke ne gule ka ni pengar mo bien bar ka wai ni da ke tiata gino bitime nyim pien an pele nebe pele ba ana nero mere pinya nero pues aya mono kama pera ma wati ye ka dar lor metela ku bidong gi mope o mir ki chak tiet man bara chuli mir chak tiet ka lor metela I wi bie eneni ki mir ki chak tiet chato wil pero kumbiriti maduong to tala ka chalo ako wa lok pe dano magiti agago ka cha eneni sencha ana loko ki ruot man ruot Casimiro ngom me patna adiru wajoni pero tie ma inino lu chat magi bedak ki botwa lao ka en gen gi bino si kit mano gen gi bino kere yone pe be yone beru bumi gen gi wor ke kilo ma megi ma gena ye bene gi waji ci le di ma gen gi mini pianer gena ye gi tigi chenne dano mo ken ma pat gi pedon gi chente gi bino gi diu in la will gi diu in la chat gen gi bino gi I will ma peke kuna no gen gu pimu ki kilo ma gen gu wor kere mano megi wa magiti lao mano do ka ini neno ni tim dak tim kama eni man joma ko mano mer peko tim ko tim kama eni sino ber liet twal mana ini bene peko madan te ka wor so lok ma char will ti bailos mo kene ma mer ki kere kidong bene loka char will a chele ini ki wai ni actually a char will ki kama pat weko pala wore actually Dr. Wejo, dependo. Caesar, I'm cara. Yes, we don't call Kira de Ben don't put penny. And ko tema chera rio mo. Okay. Ana tamoni amiro chakone actually one of the resources ma dungoda. Resources ma bejo mere ka no ni me cham me ken me gina chara ni. Wati ngom ma bejo mata. Kadika oro gi kot yelo wa nga gini ono ka wati ke ma be. Ono romo ko nya nyim wato twal. Ento la kid gino mo tie mo chake kumbiri ni everything manyen be. O gino mo ken manyen no waporo ye. Gino mo ken manyen no waporo ye. Ka no wanna check with the basis ni konkal is a very healthy food. Dek ngo is a very healthy food. Ginga gine. What check promoting both dana ye. Both the loka both nga gine wachi would instead of 1 billion gine. Beri hotel in kono ringo kono pork kono nga gini ono mi one we forcefully promote and chamme gini la pena gi nga gini hotel bu tie matio ma be ye to ento in hotel mano do wellet o chiro mala ma kai chiro ye rok mi no bal chende ye what tigi resources ma pool kan I look me chamme ken en me healthy I don't think ni ka mo tie ma do cham gi lo pa chuli and one tigi kid idea mo en gina nyen be ento ilogada gin chamma chuli puro du jemma tumo mo achel jemma ini puro itu kaya ne tu gine tu tumo mo achel en kal in ma ini puro ni anyogi ma ini puro ni ene bene wilo kado ene bene wilo ngo ene be timo gina wero achule ti chani ene enu ni chamma wana puro gine ene odogo metti mo jemme gine duju Manyuri by the time this season ma karani no gimo pere o anati wachi kadika coffee gi wachi coffee rachi ana bi bi lok me coffee la chen kadwa wachi lok me coffee rachi perennial crop mo mir betie wa yinyu kit
nyig yat mo ma wan wa kwanya mo ga mo ga we ko ko kal in mo wan puro wa chamo go mo ga mo ga chen no tu mo no wa luire wen no puro ni mir wa yinyu kit ko di gi mo ma rong in ro ker kali di kal kali kwen I poro mo ma I ramo do pu per jam mo kene ye mano in ramo kwanya mo ga mo wa ko kai charo ramo wiro gare mo Roma chulo school fees paletino ni. Eno ni mir wano perennial crops pere tek. Gidong en diet crops el premier wo wiro lok en pero cal pero la pena pero moranga ki nga giri miro eni jam ma pejo ma konyo wa ki gini. Loka coffee kira ana wajane ni wan wo poro I jam yo ma ngarmo ni tamo mere ni o miro dongi gini ki pit coffee chi wan duju ye. Ana no look my ni coffee and my waji coffee wa coffee is equatorial rainforest crop kang aramo tie maramo ngono ne maybe ramo ngono ne equatorial rainforest NIA coffee don ma gino wero coffee no ni Colombian coffee or kono Brazilian coffee kono go because they have equatorial rainforest mano gin ene don ye ma be Given chalo bordo loga kenyo eni nget gine eno ni no gine coffee doma be gino we be Uganda pedok te marato 12 I coffee ni because our climate is not equatorial forest climate. Why don't you get tropical rainforest? The tropical rainforest and supporting and kid cham in mawano upuru kar. But anmera mero wachi mir wanu kid gi mo ma waramo kwanya ne gi poro mo mano pedok gi puro oduchu gidong mene instead of one nung puane koloni o pero coffee kono nga gini ono miro wonenu ngo modong mo yam gi introducing actually matiyo mabe gi chak and I support project money in me cassava growing kadikano ni koloni kono gi kelo if season mapat nga gini in 1940 Obadia no lobomono ti agricultural officer ena introducing look me guana actually o konyo dano 12 gi look me cage o we dano pero guana at least eno ni kwanyo money mano noka ke ni boga bula mugo bele gi rubo gi kon kal we bele mabob o we guana konyo dano 12 ma ana tamoni ginma the Catholic Church o bina wachi dong ni Paul James projects ma getimo ni digital control ti o wa maro o we kadika the Catholic Church no ti with a good intention but good intention the digital no do and finance ko in corruption ko in nga gini we ko yamene pe ti o be ana nena wachi instead of puane kiro gini ngomo kwe wajini instead of puane ho 10 acres I think 10 acres kono me coffee kono nga gini 10 acres initial lutija di me yabone initial lutija di me onyo pi by the time ini yibo coffee in no ini dong ishile andi o we kono I will a tractor in ma ini will ni ipuro coffee in mo di we dog wele so I think one cash flow forecast me jema wana tio mir kongi educating ourselves yebere me ario ma miro we me le komdok me kini ikumdok me guana ni kano waramo tiji lok me guana mo be no konyo mo mata kom pies guana ini kwanyo iramo chamo na chamo kado ngi wiro gine ma pol ini ka factor ne tie no mi lo kon en lok me employment para tina chuli ngagi but kira wajini yemme go Uganda do is controlled in a certain way where benefit mo ma romonen to 12 Anna would promote look in cassava production. Kajuma miro look my coffee. They take it slow. Get ponye benekere go kaka mugoro be successful. But I miro watching cap o mir bed gichende. Kai miro timo coffee mir bed gichende. Me yabo poro me pirone kai oro no mir on pi you no poro ni ti choke dog pi. Iro yo pi nga gine do mir in nen in. Gina chiel ma miro no watem exploring ma chala chuli. Anka urka agi entebe ma chirukan.
especially do in my do what you my yeme mati ting you pa ngi pingo poti tam yo ti tam coffee wa and poti tam mo yeme madong top I kin pin actually is just impossible maka no ni gimoti ma giramo gin katikani waji bio ne technology machine ginga gin kongi tem experiment in look me toy mo yemba toy kong yem mer en ma no football check to twali magi ngar chigi toy chigi packing again I buggy I think ini investment moment of meter yet to 12 pere pien gin en poro mer kombina tak gine bakera chiel o wuro wona ngat mo yam no po organ bakera chiel ni eli chiel o mi eli wa big ngar mo ndo for ringa do ka gine ka yenye change me mi ele are you sure yes bucket of command enong neno je magi chari supermarket kai mi ya chiel ko chiel adi oh my god he could not believe ni wati je mo kidigi o we ka dong actually ele ba bi je bene bon ngate ni magi ngara ben doctor wona ri we ka chendi rapping o inga so je mu ti ma dong ti o botwa na ka no wa investing yemo litino youth egini gi choko gini gi ten yo gi porro gi nga gi per crops chalo mo yeme gini ti ento mo yeme mabale mo ga ya choli twara mo be ngara mo mo gino in pe kai wa ji chiri choki me chao temo con experimenting me to an American we me packing I encourage the thing actually mano getting care mo kidde me getting chawa kongo tem kong look me no mo yeme kit size mo no check la kire mo ma ro ngalo ne o mati tir ma ro mo to ne gi packing ka kong do gi temte ne supermarket gi nen ka gi ne an ngi me ni health and safety gi teacher tech kai tropical mano pinlieti but to jema to en ka to no bacteria dog no ke ana fo to but look me nyim pa actually tie dong en ni mir wo che o mar en chama wan chamoni gi promoting ena ye kong ni ka ini chama actually ibir ma kum yo gina pia tek kum be fudong en look me yo kum coffee I repeat coffee is an equatorial rainforest crop it's not a tropical rainforest crop guana ye mayam agricultural di komichara badia la logo and introducing a chiro okonyo cage ana for the twal the ben do dugo ma pia the ben dugo mir gamolog me guana guana chama be ma da ento amir no lok pagina emeritus archbishop Odama ma en okwer ma da tam ni ki lok guana o do rege en okwer tam ni ba pen lok ma rege do pa lo kin pin ma dong dano kitika mat rege ma dong mor wan gi o pedak o kero ni o wa do guana o do rege en okwer tam ni o dong tie kao no nene take geo ke kero ke gingi guana dano chamo guana Sudan mauno dano ramoter guana Sudan kachar na kuno and man geo kedwa jemi kai ni wai ni king meter no Kampala o karomba ke geo en tiejo magit ni mena gena gebet ka welo ne wel ma pein ka don ge chare mono jemara di matkete angin the ben kono tika lok ki angol be tie the ben ramudu bichen Apo an ben on ata yuena dog mega yuena kilo ka til ben ke kan na te wachi actually ben kirka ko tie ge wachi ap git pegi will pa choli wede ge ko ge kar ge cher ge will bar retian ge cher ge will bar la ge will bar nyang ko ge will bar mugishu ge will bar musoga actually chwa ko ne bene bien actually in tiga cher ka doni dukana eno beru wa ko ne yi
ini donyo giri i dukan en no tiga piny ki digola waka akonyi ki ngo no bero chalo tuan la lonyo mo ma in bere ki kende o kono junga jo no da mir i dok chale la lega en to bodlo rock en madongo nge biachara ni en ini donyo ni no dong ki tiga wot kiri ki tiga penyi dong ki tiga miete bene ini nong kwa kenyo pete ki en ki kur kwa ma wan wa aye kwa ma teke ma chal lweny gi ng'age ni kumbit do achuli bene tiga doko kaka madong mar bere ni dan kwa ma be ki lwerigi umiyo jo keri ne andong gi tiga preferring pen gi no ni koni achuli war wek do ni ang ni biachar ki timo kita ki timo kamoni no gale en a chero ka kama dong ki jole ma be yeni ti ka koni ka wa chero bere ka ne kin ma yobo lo kin ma megwa achuli won lo tim biachar lak bene kipu kin mo jole kere dano e biachar ma miku pien ka pe chi dano bi mete gere ki wil bor lo rock you don't know wego ka kwene no tien lo kani biachar ma miku bi mere ki to you don't know ngama chole ini peno ki ka mere bene ki don man ene chao ken kirka ki waya chole nyer ki kom la wore no mir kong bene ki nen angolin tamni lo ka mama polpe ka kenyo ene na tamni ana meri ana poyo gatamni uye ben anaduak atali ini kauno pegi ma no da bidwa ko bore officially machal moderator macheng ji doro ka kany radit sida kai kaune ye Dr. Sida Ana point as well. Yeah. okay. Yeah. Yeah, don't apoy look ma Fredo Yaro ki the bell Yaro. Don't ma Caesar Meadow. Atam yer ko mo winki bot Paul Kilama kam. Muted. Winner? Yeah, we need them. Okay, poi moderator. Ma me na kare. Ciao. Chirmada. Ci palo lok ma Paul Penny. Main speaker. La lok mu kon. Ukwedi lok wang. Yima Paul man. Tiki ngej maturi etotol. Me wacheni wana chili wabichiru kwene. Waki kwene. Not man ma migration niko makin ma kari culture wa kita no watikere chon ma pia penyu bale kido undo lo kum vegetation ma me kin ma ngom wa la chuju me ngom ma be ma wati ni ma tie pour na yor dagu pere ki ngom pere ubiri kum social setting gira ngoma what you know, temi culture ge lok me conflict resolution ki je mukane le chendong ubini kom lokum cash crops chi ulok matut wa ki lokum tik ki ngom makaka tiga tikere donc an ikim lok igini pian gene inge de ban be loko merma ma mega kamege ma be ritual she's a public but no logo ma be ritual an no ni lok duong guaro ne weng topic man no rio decade that you know mega kero kiteni pero ma kitana neno kertia rio pero ma chiel ma kede wan waji watim jen ma be lo nyego lo chol chin ma gide kaka chuli ki binu ki balo pen gene gi tiki ngo gene gi tiki ugwel utwe wako ugwel gine ka yeni wacheta kamone ma war mer chiriene pen ka ina momori yema Paul ma utime ya chuli pa utime gena kaka muk kene chan ma kumer gi wer per twal ma gen wer ma chungi yomi chan gen ku kel tete pe chan mo ma no yang wang tikir ki chan ke bono yang pe boto
ngom beno achil tikere maber der bono pongo pero mo kana machalo mo ko ma ki doga winyo dugu chen ki chupa pero pero ma dit mada ma lube ki agenda ma gen tikere meti ko kaka Jim Paul mo kana mo bini ya chile ma pare ka mo kana Ebola bana ki tiyo ki Congo ki borwa tetek luj bana ki kelo borwa ti ya chile ke kan donc bene en lokum crops mo ma ki chwal borwa ni ki chwal ka seeds mo ma ki chwal borwa ki chwal ka no ti GM lutela ka notela ti lu GM food mir nen lo ki kwero countrywide pe obe borwa ka kan kwero lok me chol chwin well kitika gena kitika tong yere ya chile ka were odok desert mero du gena sign alama manyuru ni ngamaini tiki chol chwin kumwa maka ini nen lok no le wang no ramu kati pidu ma wong piani jema kuma ka no time ilobo mukana no kono lok ntie wong machalo ICC yini donc pero me achiel ma watino me ariyo ne tela in mano neno kere piani agoro tika porro kuma ribu piani kauno kita lutala wang kweri no kon gi ngaya tini miri ni ene pemirwa sidong no mer gen ku chung matere lokumo chalo gena lokum public health kon sashe man do dugo mer no lutala uchungi ya matek donc bene ponyo dano mete radio programs mo ko tie ma mer ki ponyo dano we gunge permatie lokum coffee lutela don gi pe winye pe pingo lokum coffee ki crops mo ma chile rom tikere lokum coffee pe down poti ata aye bena lok pa rot ngom kwe ni coffee pe don ya chile duju bien ni sam area ma chile mo kane korte duong mo kane korpete duong donc gini ene lo dero ma ke lo experts ilok mi coffee yo ma agriculture ene no mer mi tam politicians pa nge Germany non ikelo mara jeme nyome bolo dano nyome wilu kui no so loka coffee mer lo tela gutero udok chien bot lo dero ene kongo nen ka kwene ma coffee tar gene piano ke kwanyo soil kon ke pimu ban kineno rainfall me area ni tieni ni no peke timu jema ta so men di ju pa ma lo tela ka no gen kweri magaribe no mi organ wajama ni pa ma mewa lok me kwan bene ni lo en gena cheli no mi orkribe ye werki nen kit me yoro to school ata ni lok me ro to pa joni tika addressing jem ni igini ma polo ma miero tiket lok me ro to pa jo po to no lok me chat ibora lok ma de ben waj ben kakare lo chat na ya chuli mer yo lok kit ma ke tiu ki customer mo waj ki lep to gini the consumer is king customer ena ye wero in idako la lonyo la bon customer in pay ber la lonyo mere wo customer wada pian kelli lem ki kaka mo kayena gi mole ko nyim customer wan be mer wo ponye kit me mole nyim customer me bitu chete ki riero wet pe o bet kamiyo chente ma mewa bolo ro ka ki timo lok me boycott kita chincha ka waju trade boycott time Uganda 59 yini winyo maraj mada time polo Uganda yini winyo maraj mada so joma tie borwa kaka mo kayena mati borwa igini ma chwingi chori kombani mier ki gena peke wil jamgi tumaga you know
Chicken give it all dukan gi lor kan gi. You know. Yeah, tamani lock a pole. Lock down my pole low. Ti ko le wen atam mega gi ka kan. Yeah, na po de twal. Yeah. Yeah. Atama dong bene watero chawa ma miel dong ma pocheri e winyo duan palwak. Sidong angin mego pio mego. Pang ami ka me gam lock ne ba. Đó có một bên trong một miệng đó quan vật đủ phải chào phải đồ chè đó. Yeah. Cái ama phơi cho tuan. Phơi lộc mà bây giờ dân đang đồ lộc. Cái đó quan lộc đồng con quan lộc đồng tóc lộc. Lộc cái nào cũng chọn nó về phát phơi lộc đang lộc mà vuông. Mà bây giờ về nè. Mà cái này em cái này thì đó quan lộc anti là tao mới ăn pan lộc mà phơi PM cái làm gì lộc về. Ở nguyên nhiều mà về cho tuan. Phơi. Ana po de. Lady Grace. Lúc mà về phơi mẹ ngamo quê cái đàn quen đi bên Pian ni pole lok pa jo mapajo magitiga neno jimi ki pajo ki darwe magume do lok gi eni lok mamier ki lok kar ki bet ka neno ne ka bi duoko report ba jon ku da jon ku bu biana ku tete wa pero matigang kamar kwa tiye ki kama pitere ye so ano ne ana mere mer pojikan Po de twal. I don't get what viewers comments. We're one name on Tam and Annabelle. Okay, the viewers comment and the car. Gina, mi ara wek con gina. Sija ke konya kwano na en. Iti neno ne? Oh yes, Gomik Chokani, the best of luck. Tarpalu TV. Bye. Yeah. Okay. Gomik Dog Ene. It is midday on this vast side of the Atlantic Ocean, and I want to say good afternoon to all of you. Po de twal. Boy, not Yeah. Gomik Dog Ene. As usual, I want to listen to your usual fascinating information up to the end. However, the pressure of time could not allow me. Okay. Okay. Nan con. Thank you very much. Thank you very much. Today's topic is indeed captive. Actually, that was the best. Now that we have modernization, we have to find better ways of working around this, that we find as we find our way. Thank you very much. Today's topic is indeed captive. The actually that we was the best. Now that we have modernization, we have to find better ways of working around this so that we find our way. Okay. Oriema John Bosco. Man, Oriema may share a look tackle. I think he's talking about our way back to our roots, and to do that we need to learn togetherness. Yeah. Atam kaka gam eno ni manu nak pen. Nene atem Paul ne.
Mir will be in the modern society. Mir will be politicians. Ma, no, gillo, pen politics bene. Ay mir wan wa, mir wa chuan lu wang wa. And to get man away ni, mir wa kid not roger paja to be no chief. We have a bait key, guri. Maka jemi tika yenge. Charlie we love Uganda. She don't pay one over to 12. Then give Matika one over right to 12. Any Jim Kadong Yenge, Mogodong, a child don't be on two but what. She don't is terrible fallout here. Okay. Was it quite one down? Medic. Yeah, man, Janani Guerra, being one actually, Pewa Doc Chen, Capetro Jemmy Mayam, Quari Wagi Piro, Giber Capetro Ne, Coffee, Tero, Card, Tutual, being all Pewa Pit, Jemmy Maromo, Conyua. Janani Guerra. Boy, Janani Guerra again, being all Pewa Fu Nim, La Pena, Moranga, Pool, Anyagi, Mayata, Gwanda, Kimukene, Apul. Yeah, Oguera, and I'm still passionate about waste of Yemen and what you wasted here, actually. And then supermarket can juice Yemen move back in no Chile and Tigin. You can juice go and get it. We need to a few people need to put their heads together and try something. So maybe market Makiyabo, it are exporting Muyembe. You know, I don't know at the national level Kiyabo market. I don't get eating even Kerani, cow we name exporting Muyembe, you know, Mawa, Dirmagi, what you tell Chile, Ichingwa, Ibal Kikartero. Si wang ma game ha ke pa ka wa pa chak tim Jimmy Wang kin ma wan mero. Itio gero. Akwan next comment. Yeah, Sandro Jara. I think the biggest issues. Oh, ikwan oroke. Put me on a panel, Sandro. 1%. Okay. Yeah, Sandro Jara. I think the biggest issue is the fact that the current crop of leaders we are electing are not people who can drive actually from the current doldrums into the promised land. Yeah. Sandro Jara, next. Manadok better tell why me up and not quite in the promised land. No, my promised land, man, Kaini Nano. Good tell 40 years to get to the promised land. No. So, Kelly Bailey, particular leaders, Jimmy Petit your yacht. Maybe in the promised land, 1 year better time, and to me, continue. Alfred Macinone, take a watching live here. I don't know where from. I must be from Uganda anyway. Legion Maria, Uganda region. Apoe winyu lokwu. Aromodanyo Elaine Nining. Man, look down at Capen, you were made up being as a panelist. Miro O'Donnell opened the deal by a job and a tart again about the band. Yeah. Okay. Open the band. Contacting the band. Okay. Oma Walter, I'm getting you live from Kidgum. Repoyo. Okay.
Jana and Gwada again, being open with your project avocado, Muyeme, ki orange, ki Madalena, Pena. Yeah. And you know, market, no mere market, oh, but here, Yeah. Terminator 27, no. How can I join the talk show? Mara contact Ben, yeah. Ben. Yeah, okay. And this is the last one. Lino Lolo. Line Lolo. Hello, good evening to you. Quite it was. Boy, more. Okay. Jara Nelson Mandela. The poorest of actually people are mainly the poorest or the poverty are mainly caused by politicians. They confuse people a lot. Kasi mana cara mereka simbol and wapoy family. Kasi yeah, okay. Okay, look, Chris. If we could find out the consumption of alcohol in actually, like Mapinduzi did, it would be so important to our society because our biggest problem is alcoholism. Yeah, man, Koroma, Tika, Kibot, Hotel, everything, Matek, the Matu, Madok, Carla Juni, Maway, Labiel Quell, the way of baby. Yeah, and Imaru Yaru, la dit moderator lok me kon kilwenyi kom kon ya chuli poberu yortu twal amer dano ngeni utero kar twal ki politicians mi ye lokwa lok neno chako ki oda 1 kila mega chel manye tesa wachako wore churches kachoko signatures mi bitu lutela we gunge be palwenyi komkan to the level ma by then won't come no tima Mapinduzi. Our first visit to York. The second visit kiwajoni one of facilitating council meeting to pass that resolution. My office are you facilitating council meeting. But you look council as when me ucham kidano kawero gini wacha otwalone ucherbot attorney general oduoko ginu dok kadonke chwalo into the gazette tim dano logo lok milwen e komkan wan jomo kene waling ento piyore ya chuli mi chako lwen. We have people magubi binu at the dying minute. They are very important in the struggle, giving at the dying minute, and they steal the show, which is still a good thing. Lueng back, it walks here, me look come. Pian man, the Ben will bear me witness. Pikomo tie ya chulima kikelu in mills. Tika ki onye chuboria, kidongi tua rupi. Kadongi chako paki. Enuni dong ene do bi tierra chuli. Yeah, again, actually, I put Magapia and Kimir. It's too much. Mamti mone tiki yubu kitanga uzi. Gen gewaje ne kone lim. Ero ke maro chupario. Beki chara biba chela kanba. No me my bapeo. Just 1,000. And it's 300 mils. Ne me my bapeo. So lueng ikom mero umete. Mero mete matura dida. Ichani kiri wa lera enma wanu wangeyo pierre.
kay winyu mate gi logo pier we papata liar ni daktie pien kanye chan ki chako wateto kon ki jai wego le tiano tika bape so Jimmy Timaraju wego an ka twe loka ye wajman ni achuli ko genye pimira ni ki wochi ni achulu no mo chara ngole nget ode ngwit dek ubititu ni do no mo chara do ti gena dere ot churi chara welo pok kilo sa beach ka giteru ki chamo weng mi lunch ka nge achuli chako ko achuli ko ngulok funnel ubet funnel manu gitiyu kere yo mada achuli tiga tiki funnel kulung tuke achuli jolo manok achuli mirni i releasing maduong wego banyo kera chulio ichani ka yini gora chuli poligi pege national ID PM jomilon nugo mako achuli ruenyu properties gima pigi tego ero kai kere penyo ni loan ni gamo chili adi na churu gamo ali miario ichani interest rate dong onywalti wa million aboro achuli dong ruenyu wa ye morokane achuli ruenyu wa ye ngome achuli ruenyu wa ye actually targeted the area do you yes yeah do me loan ni charity moti cherle no kan no mero kongi winyu loka eni joni are so interesting makai go e simi char ni ko kela limia bit ko not even 5 minutes no alimia bit bore interest rate 25% yini gamo ke chako pitulo ne diri lo me ke chako pitulo ruone pien be chul every day kadung ini failing kiti interest gi bene nyual kere level me nyual tana papate tie pien there's no way you are charging me 25% interest anagamo million achel be adwok 1.25 after 1 month they are defaulting chi dong no ana ati dong carriers me way million angwen ti chura money mere konkinen. And this is where Lutella should have come out clearly, me saving down. Then pull mon magiti chuke, gitika koi loan. Charo mi duako chene pala lonyo. Pidonki gimo. You have a stock of 15,000. Ichare no 21,000. La lonyo mere 20,000. It doesn't make sense. Actually, tika bleeding back. Karmo below pay lock me chako bank. Mamewa. Northern Development Bank or Northern Commercial Bank, something like that. And then, mano romo konidano lupu kingo gini. Loan mano supervisor me loan the kong nano ginango me tika teach loan. Yeah. Mano project mano pubi tiyu actually la date. Pian gamento be luenyo mo kumi madung konye be penye kum team mano ne. Kibe luenyo through URA. Well, we know of businesses my chana ki lor gi ogulu pien URA mogo no cheli ki tax mogo mi million mi ario million mi atiel million piera boro no kero li pay I loro biachara. Such initiative government yeah, atamu the man no man tell you where oil comments down Maguchalo Donge Mopoyo panelist wing the bendo Adam Sidong and Bradley card me why wouldn't go put my pair and I mean don't talk about Lady Grace with and no full program. Okay.